Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Rachel. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kalpasan ti panagsinami kini Troy a nobyo. Nagdesisyon na kagtrabaho dito'y Baguio. Pagyamanak, tanaalak adagos iti kumpanya ang nagaplayak. Kat dita anam amok ni Andrew. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rachel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy! Asino ti sirsiripam iti tawa, Rachel? Ni, si Kamat Gayam, Jeremy. Asino ti sirsiripam ko na? Adayamot. Ay na! Di ka man naglibak. Nakita ka ni Andrew ti limabas. No kasta. Andrew Gayam tinagan na. Wen? Abay, crush mo? Saan man atila kompormi ti salsaludsodom si ka, Jeremy? Wen saan laeng ti sungbat ti saludsod ko? Tangiwat mo. Ang mga noad na makangag. Maisyo akpay. Karugrugik laeng iti trabaho. Oy, Corina. Duamot ata sa titimtimplaam. Para ka ni Andrew to'y may sa, Rachel. No kasta. Husto gayam ti atap ko. Nga adda nagkin na awatan dado ha. Okay ka kadila ang Rachel? Napaulay magkamat? Ah, ay uwan. Okay aklaan. Kung naklakit din no, adda na isawang ko, adi mo nagustuhan. Awan, adala na lagip ko. O sige, umunak nga roda na. Sumaruno kan tulatan. Nagtimpla ka la iti kape hanggang nakabaybayag ka. Adaman sa ludsodak, Jeremy. Anya manen? Adda ka di relasyon da Andrew kan Corina. Apay ano sa lutsod mo Nakitak namin nga intimplaan na ni Andrew itay iti kape. Ay, tsaka mo saan kami mat-close ka ni Corina? Mapit lang Apay nga affected ka. Kat intimpla na lang matgayam iti kape. Tapno amok mat ati pagluglugarak no bilang. Ay, nakosta. Adagayang plano. Tangiwat mo. Di mo pigsaan. Narigat no adda makangag. Nag-overtime kagayam, Rachel. Ni, anya aramidam dito office ko, Andrew. Nakita ka nakaon pa lang ti silaw. Kan nakalukat ti ridaw. Isu asimbra kaklatan. Awan ngamin kasarsarita kay di office ko. O sige, agtugaw ka pa Agyaman nak. Apay kasta ti panagkitam kanya. Awan. Kaya't mo tiyag kape? Itimplahan ka? Saanan? Nakababain matkan ka. Anya ko mati nakababay ni Jai. Sige, sika nga rod ti makaam mo. Saan ka kadi pa nalpas ni Tierra Aramidam, Rachel? Saan pa'y, Andrew? Umunakan nga agawid no malpas ka. Sana bale, asidagla ang mati apartment ko dito office tayo. Wanang rabiin. Okay laang. Kabailak ti agawid nagmay-maysa. Urayan kalatan na malpas. Anya? Nasapa pa'y mat. Kasanungay no agselos ni Corina, numaamuan na akasarsarita na. Anya? Anya nga'y tinakakatkatawa iti imbagak. Apay ko mga agselos ni Corina. Kat kasinsin ko mat dayjay. Anya? Ay na, Jeremy. Pasensya kan ano na rabyanat. Okay lang. Uy, kasla naragsak asimang pat Sino dyan na itulod kan ka? Ni Andrew. Amom, kasingsin na matgayam ni Corina. Aya? Wan, day tati ko nana. No kasta, nagsarita kayo Una,
Inala na nga rin ti cellphone number ko. Oy, nasayat Tapno madaan ka matan itinobyo. No kayat na. Oh, apay nga da ka, Andrew. Busy ka ka di? Apay? Rumorta ko ma. Ay na, pasensya kan. Agdalusak ngamin dito yung apartment mi. Siya, kung di makamong agdalos. Kaba alam? Wala. Saan ba't analawat ti madalusan? Anya nga eh. Mabalin ka da rumorta, Rachel? O sige, urayan nak nga rod, tagsukatak. No apay mo't ngamin adi mo in text idirabi eh. Innam abulan kaya man nagdatdato ni Andrew kan ka, Rachel. Wan ko rin na. Apay? Kaano ngay asong batam ti kasinsin ko? Naanos day jay, kan awan bisyo na. Nagasat ka, no iso ti pakiasawaam. Anya? Pudno ti ibagbagak, Rachel. Sung batam nga minan ti kasinsin ko. Si Kamot. Oh, anya ti bagbagam ka ni Rachel, Corina. Si Kamot gayam day ta. Ilaklakad ka lang kan kuanaan niya. Sika talaga. Rachel, pasensya amla ko man ti kasinsin ko Kasta na talaga dayta. Okay lang kanya, Andrew. Awan matdakas iti imbagana. Putno ka dita na ibaga ni Corina kanya, Rachel? Dua kayon ka ni Andrew? One friend. Uy, congrats, friend. Adamot lang yung nobyo. Kat may pasigurado, malipat amon dayjay at Troy. Ngam panagrik na. Sa anak pa'y anak ka move on kini Troy. Ay, lipat amon dayjay. Lino ko na kalangarudan. Wan ngam mano atawan mo ti relasyon mi. Uray pa'y mano atawan. Lino ko na ka. Ay, awon latamukon. Kasano? Ay, hindi ka nagpalawag pa'y. Ipamaysam kit diti atensyon mo ka ni Andrew. Di mo urayan, ama po ka ni Andrew. Sa kanto agnakam. Apay akasta tilangam, Rachel. Masakit ka di? Madi nga ro tirik na, Andrew. Apay nga rod asimrek ka pa'y laeng no maditirik nam. Isupay nga minti sweldok itang aldaw. Kasano nga rod nga agimbag ka, no di ka mat agina na. Kabailak mat. Kita man tayo tsuram. Tinasayaat, itulod ka langan iti apartment mo. Saanan? Kabailak mat. Saan ko maanatangkan ti ulom, Rachel? Pangasim, madanagan ako niti kasta alangam. Adto ti prutas ken agas aginatang ni Andrew, Rachel. Agyaman nak, Jeremy. Ay, swerte mo talaga kan ko na, friend. Pudno lang unay takunam, friend. Kat, kumusta ti Ricknam? Ada ka din nagbaliwan na? Wan, saanan ang nasakit ti ulo? May ano kasta? Tani manong aldawan na di ka nagtrabaho? Wan nga rod, naurnong pa yan dagiti lalabaak. Ipalaundrik ton. Ay na, agyaman nak, Jeremy. Sigurado ka kabalaman ti agtrabaho, Rachel? Wan, kabailakon. Ayun kayam, manungay tinagastos mo, nagsakit na. Tapno mabayada. Saan ko mat nga ipagpabayad Uray di mo ibaga, bayadaklat na. Ala, rugyamon ti agkwenta. Si kakit di met, tulong kun kan kaday jay. Sigurado ka? Una, anya kalakit din na ya. Agyaman nak nga rod no kasta, Andrew. Andrew, pasensya kan No naladawak nga imay dito restaurant apagsarakan ta. Okay lang kanyak. Tinapatag. Nakaumay ka. Awin kayam. Sabong para ken ka. Happy 5th anniversary. Kuha, Andrew. Oh. Kaslasan ka naragsak. Adda ka di parikot. Panagkunak. Naskin away-awayaan tapay titunggal may sakadata. Ha?
Saan ako na sigurado iti marikriknak, Andrew? Kasano dayta? Saan ka naragsak iti ayan ayat na? Sapay la kumata maawatan na. Anyat mapaspasamak. Adamot ni Andrew di tarwar. Apa di mo sangwa, Rachel? Ibaga maapumanawan. Why, anyat mapaspasamak kada kayo? Nakisinara ka kinitro idi na minsan nga aldaw. Kat, nakisinobyan ka kankwan, ha? Panagriknak kat ay ayatag pailaang ni Troy, friend. Ay na, linoko na kalangarudan. Subyang pailaang. Kasanungay na ulitan natin panangloko na kan ka? Pangaasim, Jeremy. Papanawo mo ni Andrew. Diyak kaya't ti makisarita kan ko, ano? Amom, malaging bubukod ka. Bagim lang ti pampanunutan. Nalipatam ka din tagiti sakripisyo ni Andrew para kan ka. No kasamat lagam ti aramidem, di mo la kumalatan inakaklon idi. Kaasimat ni Andrew amang namnamakin ka. Apa naging paki ka? Agawid ako ni Jay lugar mi. Ala, kasanungan ti trabaho, Agresign na kon, friend. Ay, agpanunot ka man. Sayang tinarogyam no pumanaw ka. Sa maysa, kastalatan, panawam latan ni Andrew. Sa anak nga rod asigurado iti marikriknak. Kas imbagak idi kalman. Adda pala panagayat ko kin ni Troy. Kadyak kayat agundawayan ti kinaimbag ni Andrew kanyak. Hadakan ka. Saan ka alapdan? Ngam sapay la kuma. Tasaan mo to pagbabawian dahil ta desisyon mo. Rachel, anak ko. Si kakadinday ta? Wala nang. Apay adi mo imbagbaga nga agawid ka. Kayat kayo nga min asurpresaan, nanang. Ni tatangay. Ay kat napan ijay taalon. Ay na, kunak mo't aliklikan na dagiti nadadagsan at trabaho. Talakayon. Ay kasta mo't ti ibagbagakken kwa na. Angam dinak mo't dengdenggan, anak ko. Sana balay, nanang. Kasaritak to ni tatang inton makaawit. Kasla da bisita ta bakit? Ay, ni Rachel nga anak tati si Mangpet, lakay. Ay, no kasta. Nagawidan ti anak ta. Word. Ni, adda kayo matgaya man tatang. Ay, kumusta kan, Rachel, anak ko? Nasaya at latta tatang. Apay, adi mo imbagbaga nga agawid ka. Tapno nakapagsagana kami kumamot kininanang mo. Kaya't kayo nga min asurpresaan, tatang. Ayun gayam, umay ni Troy dito balay inton madamdama. Troy. No kasta. Nagsinublyan kayaw na nakaw. Saan pa'y tatang? Ngum agdat-daton manan kanya. Hello, Corina. Aping imawag ka? Aping agsangsangit ka? Rachel, awanan ti kasinsin ko. Awanan ni Andrew. Anya? Anyang awanan? Na-aksidenteda. Agawid ko man ni Andrew iti lugar mita. Ngamdak sang gasat ta na-aksidenteda. Anya? Sana po na dayta ko rin Saan ka mang rabrabak, Rachel? Puno timbagak. Awanan ni Andrew. Sa dino nga rin ayan nita. Taumayag. Andrew. Apay pinanawan na. Patibkaram ko matipakinakan mo, Rachel. Nasaan ako mapimanaw? Amangan na saan ano pa sa magtikastoy. Amangan na si bibiyang kapay ngaging gaita, Andrew. Sapay lang kumata mapakawan na. Napakawan na ka ni Andrew, Rachel. Amo na ti maipapanikada kayo iti ex mo. Anya? Dahito ti pudno. Nabasa na ka nung amin ti in-text ti ex mo ka.
Ngam saan lang ang nagtagtagari. Gaputa dakkel ti panagtalagnakan ka. Nagdag sa nunay tirik na, Corina. Mariribukan na. Diyak ka muna niya tirumbang aramid. Patibkaram ko matipakinasan mo. Kandi mo lipatan di agkararag, Rachel. Ay, uwan gayam. Ada surat ni Andrew para kan ka. In black mo ka nung amin, tinamber na. Iso ang nagsurat latan. Agyaman ako na, Corina. Kalpasan ti tabon ni Andrew, nagawidak iti lugar mi, Mr. Lonely. Nagdaton manen ni Troy kanyak, ngem saan kon nga inaklon. Ket gapo takayat ko ti makalipat, nagdesisyonak nga agabroad. Agdua atawan kon dito'y abroad, ngem aging gaita, at dalata sakit a marikriknak, nukasta a malagip ko ni Andrew. Kang runaan na, makariknaak itipan nakakonsensya. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangi drama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Rachel. Rachel, pagayam ko, agyaman nakiti da ito'y apakasaritaam. Saan analaka ti mangiliwliwag? Kaya't nasaya at nalagip mo tinagabroad, ngam ti agsansanuong kalatan, gapo iti pupusay ni Andrew. Numat ti may papan iti pan nakakonsensyam, natural ang makariknaka iti kasta. Ngam laglagi pam kumamet, asaan tayo atengal ti biyag tayo. Tatunggal maysa, adda na ikadeng akan ituna dito'y rabaw ti daga. Katala, igad mo ti manggad, tapara matlakan kadayta. Buwan papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Rachel, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyor notes kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.